Dobar dan, ja sam Easy Linguist i tu sam da vas uverim da nemački jezik nije težak. U prethodnoj lekciji smo naučili brojeve od 1 do 10, pomoćni glagol sein biti i kako da postavimo pitanje. Sada idemo dalje pa ćemo naučiti brojeve od 10 do 100. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Možemo primetiti da se sve desetice završavaju na cih, osim 30 koji se završava na sich, 30. Brojevi u nemačkom jeziku se čitaju obrnuto, ne 23, nego 3 i 20. I sve se piše spojeno, 23. Za zadatak možete da napišete sledeće brojeve slovima: 34, 76, 84, 65. Sada kad smo naučili i brojeve do 100, možemo da odgovorimo na pitanje Wie alt bist du? Koliko imaš godina? Ich bin 23 Jahre alt ili Ich bin 23. Und wie alt bist du? Takođe možemo postaviti sledeće pitanje: Wie ist dein Familienstand? Koje je tvoje bračno stanje? Na što odgovaramo sa Ich bin ledig, ja sam neoženjen ili ja sam neudata, Ich bin verheiratet, oženjen, udata, Ich bin geschieden, razveden, razvedena, Ich bin verwitwet, ja sam udovac ili ja sam udovica. Und wie ist dein Familienstand? Sledeće pitanje je možda najvažnije ako želimo da upoznamo ljude sa različitih strana sveta. Woher bist du? Odakle si? Ich bin aus Österreich, Deutschland, Serbien, Italien, Španien, Čehien, Russland. Ali postoji izuzeci kao aus der Slowakei, aus der Schweiz, aus der Türkei, aus den USA, aus der Ukraine. Und woher kommst du? Takođe, u prethodnoj lekciji smo naučili i da odgovorimo na pitanje Wo bist du? Gde si? Ich bin im Kino. Und wo ist dein Kollege? Bruder, Gatte, Vater, Sohn, Cousin, Opa, Freund? Gde je tvoj kolega, brat, suprug, otac, sin, rođak, deka, prijatelj? Na ovo pitanje možemo odgovoriti, na primjer, Mein Opa ist im Garten. Ist dein Opa im Garten? Ja, mein Opa ist im Garten. Oder nein, mein Opa ist nicht im Garten. Er ist im Kino. Wo ist deine Kollegin, Schwester, Gattin, Mutter, Tochter, Cousine, Oma, Freund? Meine Schwester ist im Theater. Ist deine Schwester im Garten? Ja, sie ist im Garten. Nein, sie ist nicht im Garten. Sie ist im Park. Iz prethodne lekcije nam je poznato da dein znači tvoj, a deine tvoja. A imenice kolege, bruder i ostale imenice muškog roda mogu biti zamenjene sa er, odnosno on, dok imenice oma, Freundin i ostale imenice ženskog roda menjamo sa sie ili ona u odgovoru. Za doma ću odgovoriti na sledeće pitanja. Ist dein Mutter zu Hause? Wo ist dein Opa? Ist dein Oma im Klassenzimmer? Ist dein Kollege in der Arbeit? Ist dein Bruder im Garten? Odgovore možete napisati u komentarima ispod video klipa. Pretplatite se na naš kanal kako biste redovno učili nemački jezik. Jel da nije težak? Do sledećeg viđenja, auf Wiedersehen! Created using Powtoon.